Yes, abantu mwese rero mukora betting, iyi ni website nziza yitwa oyebet.com. Tubahereza prediction enye buri munsi, aho izi prediction kugira ngo uzibone nta kindi usabwa rero ifatire abonoma yawe ku cyumweru $6,000 ndetse n'ukwezi $15,000. Ubundi nawe winjire mu mubare w'abatsindira kayabo yakuye bagakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Ntibisaba kuba uri umunyamupira wowe. Injire kuri oyebet.com na kari kurasanga muri description y'iyi nkuru cyangwa se ujye muri browser wandikemo oyebet.com ubundi winjire ujye wiyandukura zira prediction tugureza umunsi ku wundi maze uzijyane muri betting ushaka hano mu gihugu cy'u Rwanda ziratsinda. Ayo ni amapari yagiye arya murimo murayabona anyura kuri za screen zawe mu bihe bigiye bitandukanye rwose. Prediction tubahereza zigenda zifata umunsi ku wundi. Ku bindi bisobanuro uratwandikira cyangwa duhamagare kuri izo nimero igihe ugize akabazo. Fata abonoma yawe y'icyumweru 6,000 y'ukwezi ku $15,000 ubundi ibintu bigende neza. Nababwira iki rero amahirwe masa. Umutoza wa ekipe ya Rayon Sport yakaniye cyane mu buryo bukomeye ngarashaka igikombe cya CAF Confederation Cup. Ibi aherutse kubitangaza mu minsi yasize ngo ndi hano mu Rwanda ntabwo nje gukarifiya ikipe gusa, ati nje no gutwara igikombe cya CAF Confederation Cup. Ese koko birashoboka? Umutoza ya Ziramanuka yaremye abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport agatima mu buryo bukomeye cyane. Mbega umutoza, mbega umuhanga, mbega imitoreze, mbega speech. Umunyatunisia ya Ziramanuka w'imyaka 43 wungirijwe na Mohamed Wadi ndetse na Ribita Ayubanga, umunyafrika y'Epfo, umutoza wa fitness coach iyo timu yose iyobowe na Ziramanuka w'imyaka 43 y'amavuko. Uyu mutoza yarahiye yasizoye uretse gukarifiya ekipe mu matsinda ya CAF Confederation Cup baherukamo mu mwaka wa 2018. Yarahiye avuga ko bagomba kwerekeza iyi ekipe kuyigeza kuri finale. Niko yabyivugiye nkuko nebabyiye mu nkuru zacu zabanje. Bibaye ngombwa kugira ngo tubigarukeho kubw'imyitozo ihari ku uyu munsi wo kuwa gatatu nkuko biteganyijwe nta gihindutse. Ku isaha y'isa 9 ekipe ya Rayon Sport irakomeza imyitozo mu nzove yitegura uyu mukino ku munsi wo kuwa gatandatu nkuko byamazwe kuba bitangaza. Ndaje nkubwira isaha uzaze kuba hafi ya televiziyo yawe kuba tazabasha kugira mwapere cyangwa se kuri KPS. Ndaje nkubwire bimwe biri muri iyi ekipe. Abakinyi bamwe bagarutse, umwuka ni wose muri Rayon Sport. Gusa nanone bafitiye amakuru menshi cyane. Umukinyi Youssef Labo, Magadamu, Iraguha Haji, abo bakinyi bimeze bite? Ntuze kujya kure, ndaje mbikubyire. Abakinyi ngishko nama muri ekipe ya Rayon Sport: Aruna Musa Majaliwa, Mvuye kure Emmanuel Manu, Eritier Ruvumbunzinga ndetse na Rwatubya Abduru baratangaza iki ku by'ubugambanyi bukomeye cyane ekipe ya Al Hilal Bengazi yari igiye kuyikorera. Bivugwa ko yatangaga $20,000 babinyushije mu bayantu bo hafi ba Rayon Sport. Ibi nari mbigarutseho mu nkuru yabanje, singiye kubigarukaho cyane, kugira ngo bazayashyire mu bakinyi ba Rayon Sport ngo bazitsindishe. Mbega Al Hilal yari igambanye bikomeye, ariko president wa ekipe ya Rayon Sport yabimenye yarakaye cyane agiye kubyinjiramo. Gusa nanone ni urimba rubwa mbere dukurikiye kandi subscribe. Kini nanone kuri wowe ukora betting, twabaze ni website nziza cyane oyebet.com. Jya muri description y'iyi nkuru harimo link, wowe winjire nta kindi usabwa. Cyambere ntibisaba ko uri umunyamupira, wowe uradukura zira prediction enye tuguhereza umunsi ku wundi. Ndakwinginze ntihagire ikindi kintu uhinduraho, abarizo ukora uko zimeze. Udafeyiri ukazasangura tubeshye, wowe genda ubikore, amafaranga aratsindirwa umunsi ku wundi. Muri publicity mu ka video katangiye naberetse amapari yagiye arya mu bihe bigiye bitandukanye. Injiramo rwose kabone niyo wakorera izo 40 ku munsi nangwa si 100 abantu bayakorera no ku kwezi ni baki. Injiraho rero ibintu bigende neza. Ubu nimba ari ubwa mbere winjiye kuri Oyebet, fata abonoma yo $15,000 ku kwezi. Niyo nagushishikariza. Ibyo $15,000 umunsi umwe wahita ubigaruza utanze n'amafaranga makeya cyane. Ku cyumweru ni $6,000. Nimba utabashije kubona ibyo $15,000 by'ukwezi, iyishyura $6,000 byonyine tuguhereze prediction
watunga amafaranga izo karandi zikakuvaho ubikesha oyebet. Wowe uragenda wanukure zira prediction uzijyane muri betting ushaka iyo ariyo yose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mapari agenda ry'umunsi ku wundi rwose. Byo ni uruca abana. Ku bindi bisobanuro uratwandikira cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero irimo iranyura kuri za screen zanyu. Wayibonye neza cyane. Linki ya oyebet iri muri description. Urakanda kuri mowa urahita uyibona na akarinki ka oyebet. Komeze muryoherwe na oyebet.com kandi mugira amahirwe masa. Mfasha umwanya munini kugira mbikubyire. Ejo ndaje mbasengera ibyo bintu byo kwirirwa mu kina bya bindi bakagutwara amafaranga yo umunsi ku wundi. Izo karandi zirakuvaho. Ni byinshi rero, reka twinjire muri Rayon. Nangize ngo mbanze mbakorera umuti mbarangira ahantu hari shwa diru ama odds dutanga umunsi ku wundi 8 ntabwo arengane. Mukomeze mubane natwe rero. Nkuko nari maze kugenda mbikubyira muri ekipe ya Rayon, Mbega Murera yavumbuye ubugambanyi bukomeye cyane yarimo gukorerwa na Gacinya Chance Denis ndetse n'umuhungu we Prito na murumuna we wari umureye ubu ngubu akaba ari muri APR Football Club. Byavumbuwe byagiye hagaragara, byavugwaga ko bakaga ekipe ya Al Bengazi $20,000 by'idolari kugira ngo babinyuze mu bafana biye Prito mu bakinyi biye ekipe ngo bazitsindishe. Ibi twabigarutseho, reka twigarukire ku mutoza ya Myit Zerfani, umutoza wita Teacher. Mu minsi yasize nibwo nabagejejeho amagambo y'uyu coach ya Myit Zerfani avuga ko intego ye ari ugutwara igikombe cya CAF Confederations Cup, ndetse ikindi kirenze ibindi muri byo ari naho yakubitiye abake bakabahabya. Yavuze ko intego yatari kugeza ikipe mu matsinda, arashaka igikombe. Ngo ndi hano mu Rwanda kugira nkarifi ikipe ndetse nyihe n'igikombe. Ni icya CAF Confederation Cup ntiyavugaga iby'imbere mu gihugu. By'imbere mu gihugu ikipe ibitwara turayizi, ni mukeba APR Football Club, mukeba wa Rayon. Ariko uyu mwaka Rayon yajije. Rero umutoza ya Myit Zerfani kuri uyu munsi wo kuwa gatatu biteganyijwe ko hari bube imyitozo. Nyuma y'iyi myitozo akabaho kuganira n'abakinyi ndetse bababaza iby'uyu mwuka mubi wakomeje kugenda uvugwa. Abakinyi ngishwa n'amana maze kuba nkubwira mu gutangira iyi nkuru, biravuga ko nabo bari buganiriza abakinyi biye ekipe ya Rayon Sport, ndetse bivuga ko no ku murongo wa telefone cyangwa se mu bihe bigiye bitandukanye nyuma yuko ku munsi w'ejo hamenyekanye aya makuru. Abakinyi mu buryo bukomeye cyane bakomeje kugenda baganiriza bagenzi babo cyangwa se abandi bakinyi bakinana muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ku murongo wa telefone Eritier Ruvumbu Nzinga ndetse namvuye kure Emmanuel Manu ndetse n'uyu Aruna Musa Majari wa narwatubye Abdul kapiteni w'iyi ekipe. Bivuga ko bagiye baganiriza abakinyi ba Rayon Sport bababaza kubyaya makuru, ndetse bamwe muri bo bavuga ko batabizi ko ari amakuru arimo kugenda sirikira hirya ano hino. Na makuru dukesha Fine FM kandi avuga ko ubwo Fine FM yaganizaga abagabo babiri namaze kuba nkubwira barabihakanye mu buryo bukomeye cyane, ndetse bavuga ko batanabizi. Witwa Gacinya Chance Denis we avuga ngo kubera urukundo akunda iyi ekipe ibyo ngibyo ngo ntiyabikora. Ntumbaze iyi nkuru uko byagenze kugira ngo itangazwe, ariko Al Bengazi yari yagambanye ku buryo bukomeye cyane. Ndaje nkubwira isaho uyu mukino uzaberaho ndetse n'umunsi. Rero ikindi ni nakubye ko nibabyire kuri Magdam ndetse na Yusuf Rabe, aba bameze neza cyane mu buryo rwose. Uyu mukino wo ku munsi wo kuwa gatandatu bazaba bahari. Iraguha Haji ameze neza cyane, Haji Iraguha ameze neza cyane. Uwitwa Magdam, Yusuf Rabe bari mu mvune, icyatumye badakina umukino ubanza cyangwa se batagaragara kuri list ya 18. Bari bashoboye kwigenza ariko bataza mu kibuga. Prito munyumve neza, bari bashoboye kwigenza ariko bataza mu kibuga ngo bakine. Nta gihindutse ku munsi wo kuwa gatandatu baraba bari mu kibuga, rwose. Nakomeje kugenda mbikubwira ngo ese umukino uzaba ku isaha yisangahe. N'ibiciro byamaze kuba bijya hagaragara byo twabibagejejeho mu nkuru yacu yabanje. Umukino rero uzaba ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha ya saa 12 kuri Kigali Pere. Mwapere rwose umuriro uzaba watse ku isaha ya saa 12. Ni ngutyo bizaba bimeze. Reka
nkwifuriza ibihe byiza, ukomeze mwebwe mwese mukomeje kubana natwe.